Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli YouTube görüşler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, biz бүгүнкү чыгарылышта ушул Ноқаттын ушул центрине жакын жайгашкан Бостон айылынан туугандар Акбар Кажыдан бир бүгүнкү чыгарылышта келишкен чоң аттар чыгат экен. Азыр сиздерге толук маалыматын жеткирели. Акбар Кажы өз жагынан келип калды. Қандай аттар шығады көріп өткенбіз. Ассалаумағалейкум. Қандайсың? Қандайсың әке? Жақсы. Рахмат. Саламалейкум. Денсаулықтар жақсы? Шүкір әке, өзіңіз қандай? Көрмей кеттің көптен бері? Емін келді ғой, ата қойларымыз емін келді. Айлар келді, а? Жаңы тойлар келді? Жаңы қойлар келді. Машалла. Атхананы көрдіңіздер туғандар, бірінші атханаға біраз көз жүгіп қойлы. Мен азыр шының метрі мұна ширнасын 7 метр екен, а? Бұяғы 5, бұяғы 2-7 метр. 7 метр екен. Қанша ат шығарамыз бүгін шығарышқа? 2 ат шығарамыз. 2 ат шығарамыз, машалла. Қандай қаламыз бірінші? Тор атты мені бауып шығайлы әке. Тор атты ба? Қаншақтағы үме қылап шығарамыз. Қайрат келді, 2 жашар, 1,5 жаш. Мұна ұшы тай ба? Жоқ, бұл чоңайлы ат. Бұларды азыр, тартпейлі қой береді, бір өткіз. Кішіне өзіне келсін жәке бұлар. Вал. Bir көргіз. Анда тор ат шығауы? Тор ат шығады. Бұян әке 2 жаш. 2 жаш. Сәлі іштері қымылдаткен жоқ. Машалла. Көмек етіңдер. Тор ат қана бет. Асат қолбанды екен. Асат қолбанды. Мынага тонар сіздерге анда бірінші номерде чоң атыға машалла шунун маалыматын жеткирели. Шундай токтоп жасат. Мына туугандар. Аттын жаңысы күчтүүсү келиптир, а? Чоңу келиптир. Чоң, Алла калан алып койсоңуз боло берет, аке. Иншалла, мына туугандар. Birinci ile kaymanatını açtı anam. Kaymanatını açtı. Kaymanatını açtı. Zorro deyip koydu. Zorro. Zorro kaymanatında tuğanlar. Şöyle üstlerini karağızlar. Arkasını karağızlar. Anda başladık ha. Yaşını ait birinci. Ake bu yaşı 7 yaşar değil mi? Yaşı 7 yaşar. O yaşı 7 yaşar. Aha. Bu özümüzün Noqat'ta tuğulgen. Noqat'ta ушул жердин эмесин экен. O ake bu atası Karabayır ake. Enesi Kazakistan'dan kelgen be bolçu. Çoğun be eкен da. Özümüz жақсы akalarыбыз bunu boğup үйрөтүп улактарга чоğup ake. Как положено үйрөтүп койгон. At büyürse gala çurqaşları zor ake. Sen buга чейин hiç bir аттын улагына мындай bir жооп бербейт элең. Жок ake, жооп берген жокмун улагына. Бирок büyürse bunu gala ulaqtарын эл көрүп жүргөн ake. Дагы bir dalil atты эч кайеринде айыпы жок. Бирок бир немеси бар. Нерге келип көрсөңүз мына. Ана. Şu көзүнө аттын чиштеген галада ake. Кичине агы бар. Агы бар экен, а? Бирок ак түшүп калган, бирок калган хамма жагы жакшы көзү көрөт, как положено ake. Кичине агы бар. Жакшы. Колу баары таза. Көрөп өмүр атыгандардын экен. Көбүрөөк ушунчалык болсо керек, а? Спокойно. Кинем сенез ал. Багуу жакшы болуп турат га? Багуу жакшы ake, багуу жакшы. Буну мен өзүм алдым ake. Bu atты өзүм алдым, өзүм көрүп жүрчү элем. Таанымал ат экен да, атактуу ат экен да, Ноқаттагы. Атактуу буюрса. Машалла. Бою канча чыгат? Бар. Бой ake 1,75 garanti desem kişine uyalып калбайын, 1,73 garanti чыгат ake. 1,73 жооп деген, а? Метрде 1,73 чыгат. 1,73. Жоон жолпусунан келген. Үйүрү да жакшы окшойт, а муну? Ake, болчу. Эми азыр багып турган кичине кыйнабай. Таноолор кеңген туугандар. Кашкабактарын көрсөңүздөр болот. Көкүрөктөрүн көрсөңүздөр болот. Алдыда биринчиге алдыга жарай турган чоң ат. Көрсөңүздөр болот. Бою 1,75 чейин чыгат экен. Акбар Кажы өзү 1,73 жооп берет экен туугандар. Чоң ат. Зорро. Zorro Kaymanak'tındaki. Sekin
Жүргізіп қойшы. Bir басыр қойшы. Қинабай, sekin. Қинабай, семіз да. Қинабай, ошондай. Sekin. Бауы жақсы болып тұр. Ақбар, бұның мүнөзі қандай аттың? Аке, мен мұнысын білбеймін. Мындай қарманға жоқпын негізі. Вообще ондай айып-сайпы жоқ. Мен өзім ана bir kun болды алып келгенім аке. Жалған сөйлеп тұрған адамдардан алғаным жоқ аке бұны. Есі бір халал адамдар, ажакелерден алғам аке. Бұлар азы бізде бардығы білесіз ғой аке, ноқаттықтар кетеді де, сатып Россияға кет. Россияға кетеді, а? Қатындар қаравасын деп. Сезон уақытта бір чоңақтарды алып минеттеген, а? Жақсы. Бағасын айтайым, Зоррон. Аке, бағасыны айтпайлы қойын. Шуны бір екеуін тең сыр қылып шығарайынша аке. Telefonda söyleshelim. Eğer kommentda söküş bo'lsin, sir qilib aytpaysin deb. Telefon chalishsin, biroq narxlari kichkina qimmatroq aka. Arzon otlar emas, ham o'zingiz ko'rib turasiz aka. Bular хотя бы aytilishpasi bunday bir aytilmay hech bir. Yo'q, o'zi telefon chalsin, ola turgan realniy odam chalsin. Men qandaydir buni odamlar chalib olib, otlarni bog' qilib olib, men bugun zakalar tushiram, sotpa, laviz bor, anday-manday degan odamlarni ko'rdim aka. Sizda bu real ustida bo'ldingiz, to'g'ri aka. Bu odamlar keyin Telegram, telefon, WhatsApp bosh jo'q bo'lib ketdi. Realniy ola turgan odam bo'lsa telefon chaladi, suylashamiz. Nimasi kerak bo'lsa da o'zini aytam aka. Sodalashasizlar, ha? Yaxshi. Otga baho beretkizlar, to'g'rilar. Qanday ot ekan? El o'zi qo'ysin, seni ana el qo'ysin aka. El qo'ysin, ha? Birinci nomer. Aytı. Zo'r, Toshkentdan, mana Andijondan, keyin yo'q-yo'qdan salom berganlarga haliga olib qo'yaylik, o'qib turamiz, bardig'ini komment o'qib turamiz. Yaxshi insonlar, yaxshi SMS'lar yozib o'tadi aka. Shularga assalomu alaykum dag'i bir yo'l aytib ketaylik aka. Yaxshi kommentariylar so'z turda javob qaytariladi negizі. Jamonda o'qib turamiz, ham mayli aka, 5 qo'l barobar emas ham. Bo'lsa beralvet jamon odamlar, yo'q, nima haligi? Yo'q bo'lsa beralvet, bo'lsa ko'ralvet deydi. Mayli, Xudoy boy bardig'iz. Birinci nomer. Zorro to'g'onlar. Ma'lumotni yetkirdik. Otning bahosi sir bo'yicha qoldi, emi. Cho'ng ot ekandag'in. Balkim buni qimmatroq bahoga olgandir. Eğer şol bağını bunancha deb bu aytgan bo'lsa, mümkün sizler de kommentar, oy fikirga yozishingizlar mümkün da kommentarga. Bunancha baho qo'yib oldi debchi, emi. Cho'ng ot 1.75 tegeragindagi otning bahosi qancha bo'ladi o'zingizlar to'liq bilasizlar. Asadbek. Birinci nomer. İkinci nomerde olib chiqasiz. Nomerde to'g'onlar 5 qashqa. Kelib qoldilar, cho'ng ot ekan to'g'onlar, ko'rdingizlarmi? Shunday to'xtab turar, ha? Şunday to'xtab turgan yerinden biz ma'lumotini beraylik. Biraz qisqacha, ondan keyin dag'i iki jaga bir bosqiqlari yaxshi ko'rsatamiz. Akbar hoji. Akam. 5 yıldız ha? 5 yıldız aka. Sразу 5 yıldız deb qo'yib qo'ydim men. Yo'q, o'zim kelchasi chaqmoq aka. Chaqmoq? Chaqmoq. Ha. Mana aka. O'shunda birinchilar yoshni aytgan. Aka, yoshi 6 yosh aka buniki. 6 yosh. Buni uloqlarga solib, yurotib, kashpoложный qilib qo'yganmiz aka. Men emas, o'sha eler qilib chavib yurgan aka buni. Bu qaysi yoqdan kelgan endi? Bu aka Altayskidan kelgan. Buni u yoqda men o'zim birinchi esimdan dag'i ko'rgim. Juktalayotganda dag'i bo'lgan bu yoqda aka, yaxshi akalar olgan buni, bog'ib ichine yurotishdi. Men oldim aka buni. Aha. Yaxshi. Men ham yaxshi pulga oldim, pulni chiqsa sotam aka. El ko'rsin deb bir chiqarib otam aka. Aha, elga bir soldim degan, ha? Yaxshi. At negizi kuchli ot o'xshaydi, ha? Qanday jiyinlarda yurdi bu uloqda? Aka, endi jiyinlarda biz hali ko'p ham cho'ng jiyinlarga borib suhbat etdik aka. 15 kun bu yerda bo'lsak, 1 oy Rossiyada bo'lamiz aka. Kelganda shu qarab 300-400 ot, 200 ot o'shunday jig'inlarga olib borib solib qo'ydik aka. Solib bir tekshirib ko'rdim. Men emas, es aka, es. Es, ha? O'g'acha. Akbar hoji, bo'yi qancha chiqadi ham bu? Aka, bo'yi men 1.75 1.73 ga garantiya berayin aka. Bu da 1.75 ga boradi negizi. Ana 1.73 ga javob tegin, ha? Men bo'yim aka 1.76 chiqadi aka mana. Men bo'yim meni o'lchab olaveradi. Mana. Maşallah, mana. Akbarga qarangizlar. 1.76. Akbar bilan даже 1.50 bo'lib turadi. 1-2 santimetr nari beri olsun. 75 dan o'da chiqadi aka. Mo'yinlar qarangizlar. Suvun suvag'ay.
Денсаулығы бар, жақшыбы? Бардығы жақсы aka. Buyursa bizde jamon atı. Qiynama. Bizden kelgan Bunu olgan odamım. жүгіртіп көрсетсек бұл? Yo'q aka, bizden kelgan ola turgan odamım maza qilsin, ayntib otib sotmayli aka. Толық екен негізі, а? Ova, endi semiz aka. To'q qursaqlari. Semiz ekan. Suvutun keltirish kerak. Ova, suvutini keltirish kerak ekan. Денсаулыққа. Qo'y, qiynama. Qattiq qiynalib ekan. Asad polvon asad kirib oladi, siras. Sen bir-iki bastırıp, bana Polvonda bor. bir-iki bastırıp, qo'ygandan keyin уже biraz ter bastı, at. Biroq aka, qamchi ko'tarib o'tdi. Qamchi urib qo'ydingiz bo'ldi, baloga xolos ketet aka mana. Churqaydi, shamol. Shamol. Cho'ng at ekan, ne güzel. Mana churqaganda chaqmoq chaladi, jomur jog'adi deydi aka. Densaulығы бар, жақсы, а? Zo'r. Asad shunday qilmoq turgan bir otdan bir, buti qo'ldan bir. Azıqtari bir ko'rsatayın. Qashqasi da mana aka. Ko'rdingizlarmi? Uzun Qashqadan tushgan. Mana butun aka kecha shu porterdan tushirib otganda teyilib ketdi aka. Ishim qolib turishsa kerak. Ko'proq shunchalik bo'lsa kerak, a? Yaxshi. Besh Qashqa. Qo'l yaqindan bir ko'rsatayın. Tuyoqlar, qoslar toza ekan, a? Ova, toza aka, qoziqlar polностью, вообще zo'r aka. Shiq, bizda buyursa unday birak nersa bo'lmaydi aka. Ikkinchi nomerni nemi bahosin aytarsizmi bir qancha? Yo'q aka, bundoq aytmaylar qo'ying. Bundoq shu realniy ola turgan odam cholsin, nomerini qo'yib o'taman, buni прямой сөйлешебиz aka. Aytilgan bahosidan nemi aytilgan emas. Endi sodlashib, sen bilan kelib, qo'ling qarmab, vaqtni ko'rib, bağlaşıp görse bo'ladi ekan anda. Bo'ladi aka, bo'ladi buyursa. Yaxshi. Ana nemi ko'pchilik ellar shunchalik kelgandan keyin bahosin aytmaydi deganda bo'lishi mumkin. Endi kede elchilik ekan, yozuvchilar men o'yimcha bir qancha desang, bir qimmatroq olgan bo'lsang, o'shol bahodan endi sen kishina o'shadan bir foyda ko'rayin deb biraz qo'ygan bo'lsang, qimmat qo'yding deyish mumkin. Elderchi endi kommentarda. O'shoga endi sır bolup, ola turgan adam gelip sodalaşıp, bağlaşıp görse болады ekan anda. To'g'ri aka, shuni. Sodan versin, Akbar. Bugungi chiqarishda cho'ng otlar chiqardik inshaalloh. Suranish kommentariyada so'k bo'gila, o'zimni so'kila otib so'k bo'gila. Tug'andar. Sodan versin. Mayli. Asad da ketdi buna. Ketdi.